الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami atiranan wasading pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan pamuji kaniya tukbal na mo in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala muna mo na rin hakatan sarta pa mga kamu amoy inyan timutundan kamu aparkala ini sa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan ini katantan mahinang nato punan lutuan ang dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun maksud na mo dugaing dengha pakaradyaan sing kita ini buat malangkan supaya sadya kita niyo malapas dengha katan amuin piagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon kita niyo makasud hatumpukan si mga sila amuin pananamon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagkugkuyag kakal dito hadarat niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari waktu ini masih kita niyo ha pangadjian amuin launta daing ha mga kajilaka sin mga sila amuin nagdaraawa bahasain sila yaon akasabunnalan ibanin sila amuin pialabi sin Allah ta'ala ring hakatan pia panjarin niya dan di halaman singgumini amin pagdawa nila sampai ridwa adlaw akhirat sila raon inpion sin Allah ta'ala hibutang doon halugal sarayaw-rayaw bubutangan ini katantan biatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo halom sin ini kalam ni halom sin Quran mahamulya ingkatan sin amuin kaputingan ingkatan sin amuin pangudyo-ngudyo haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala pamaba ha mga karasulan sin Tuhan na Rabbul Alamin na in mga inikatan sa laggo-laggo kaanyayahan pa Allahu subhanahu wa ta'ala sabab sin nagpunan sin katantan pakaradyaan sin pia panjarin niya na in mga daing ha mga raak niya inyad tuhambok daing ha mga ini katitipuhan sa laggo-laggo pa Allah subhanahu wa ta'ala amin biya sa kaula-ula saliin panghati nila nakalabiring ha amin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari doon ha ini daing ha mga kaanyayahan siyambut kato halam sin Quran sim mga sila ahlul kitab dihaparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratun nisa ayat hanggatos tag kapatan tagwalo sampai pa ayat hanggatos tagkanuman tagdua. Beta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala panghindo muna kato tanyo amin nangangako bariman nangangako di mutas daing haamuin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala karna inkabtangan wayron pagtag-ipunan dugaing malaingkan amurin Allah subhanahu wa ta'ala iban in kahukutan sin pamaratsaya in Rasul sallallahu alaihi wasallam ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala iban daak sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Naroon na ayat ini
Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Biyita doon ini, in mga pakaradyaan, amin tiyayudtod si mga sila nakauna rin kato tanyo nakahati sin pag-agama, sarta kialukis nila ha mga kakitab-kitaban in pamaham panghati nila hatungod sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya roon haayat ini amoy in siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala muna in mga munafik. Kati si mga munafik ini amunay pagyanon sin bahasa sinog laong niya ini lansok hagwa bingit halawm. Amin nakalando ing katitipuhan diara nila halawm simbigi jantong nila buat maling kaninya umbiukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya in mga sila miyamagad matan papanghindo sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun di sila matipu sarta im mga sipat yaon di manjari pakayon si mga sila nagdarawa bariman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Doon ini amin siyabot lang ta singkahalan si mga sila nakauna rin sinayat ini na doon hayaon biyaitan kita sin Allahu subhanahu wa ta'ala bukonin Tuhan Rabbul Alamin makuyag amuin magpalahil si mga kabtangan amin makasato hapang dungog sin manusia. Iban si mga kakahinang amuin di manjari laung tahinangon si manusia taga-akal taga-pikilan karena inyaon biya na sinagi in uno-uno pakaradyaan jumatumangi bang hinang daing hambuk manusia ang pahibalik maun kanya hinang niyari siya makatayma. Inyan matarang kato tanyo katan. Nahasabab ito, suway kita halawm ayad, suway kita halawm paghali si mga katantan, parkala, amin di takababayaan sa babinyaon katan, hibing kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bang tahinangon. Amo yan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Di mabayain Allah subhanahu wa ta'ala magpalahil sing kabtangan mangi daing hauno no nakabtangan buat malaingkan amuraim manjari magpalahil doon aming mga sila naanyaya. Hati niya yung mga naanyaya aun lang niya kaharos kanila mamisarahan sing kapatut nila roon na yan. Taso magawa bukon amuin umabjan kanila sing katan pakaradyaan amin gimwa dahin doon amin simud si mga tao nagdarasing kangian piyagmangi sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ini mga katawtay manghuran agama Islam im mga pakaradyaan yaon biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan suway kasabunnalan. Hati kasabunnalan biya si mga tao amin naan niya ya aun doon kapatut niya mamisarahan hasupaya ando kay loreng hapagpakuha niya sing kapatut niya yadto mataw di manusia makahali mataw di manusia makabaak pangadyan sin inya untoy piyagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala di manjari singuran. Naroon na yan lang niya yung mga pakaradyaan yaon bangaon doon haon jumato way long tapag duwarua inyaon magbunga siya paamuin mudarat sarta sa lago-lago kapiligruhan apabila laung ta doon haon magabjan in manusia marayo iban simangi sabab magabjan na laung ta in tao marayo iban sin tao mangi in bunga sin hinang nila karuarua mangi nakatan o iron nakabaakan marayaw. Amo yan in mapatut paghalian sinambok pambok din katutan niyo. Hasawab yan tulong niya, ini bukon makaajayib. Amin bukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang si mga munafik,
Sabab inamuin tiya tabunan nila yaon katantan, mangi katitipuhan katantan, muna-muna paginawawaran nila. Mahuli, amuin mga ini kaibanan long ta, labi luba na tod, malapaisin amuin kakahinang si mga sila ini. Naubos yan to, bisara roon haon, doon ha ini, bisara halom sin, pagbisarahan tayo nilong ta, in mga Yahudi, iban sarta doon haon, ini biyay ta siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga kaibanan, amin masyat sa gulago na hinang si mga Yahudi, doon hayan, biya sin amuin pangayo nila, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihan sin amuin, ini biya sin tiya ngayo long tasin mga sila hajaman si Musa alaihi salatu wassalam, amin kabayaan nila, ini kakitaan nila intuhan Rabbul Alamin. Sarta doon haon daing ha mga dusa sa lago-lago, in Tuhan Rabbul Alamin amin nagpuunan singkatan, nagpapanjari singkatan, lamod na in kita niyo bangsa manusia. Doon haon sumukat sila, amin bangman sila dihilan kapatut mag-ibadat ha mga barhala. Ibadatuhum li al-ajl. Sarta daing ha mga kaputingan si mga Yahudi, amo nain piagbansag nila, piagabo nila, bat kuno ini Isa alayhi salatu wassalam na napinjala nila. Sarta napatay nila. Damikian daing ha mga dusa sa lago-lago, amo intiyo na nila, ina sin Isa alayhi salatu wassalam, laong tanagusog-usog, doon hayan, daing ha mga kaputingan nilabihan, doon hayaon sambil mataod mano siya, kimahagad, ha, yadto, sabab sin, kita nilabihan, na in Maryam, nagdara na sin anak niya, sa sumagawa, hawak to doon haon, amin iya subo nila, iban sing kabtangan nila bukon marayaw, doon haan, sambil doon hayan, ina sin Isa alayhi salatu wassalam, amoy in wala piyasambong sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkad tumudlo na hadya siya pa anak niya, amin diara niya, amo na in laong ta, nagsambong laong iban sin mga sila, amoy in imalop. Doon haon ha Maryam, iban sin anak niya alayhi massalatu wassalam. Na doon hayan mga katawtay manguran, in mga dusa pardusahan ini sa lago-lago pa ini Tuhan Rabbul Alamin, amuin subay niya sadya longta pa lahilod in mga pakaradyaan ini, hasupaya im mga sila aon waktu nakahinang sabab sinararahadya na kalo-kalo ramayan makapagtawat, makapindasing kakahinang nila sabab in katantan mga yu kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sibo daing kiaaunan piyagturan niya iban sinararasya bang matan in pagtawat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, tanto sadya in siya initay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawbat niya. Naamo yato mga katawtay manghuran ha kama Islam, na in sabab sin kanawag sin ayat, tinibeta kato sin mga sila magtatapsir, riwayat daingkan, biabeta doon hay nilang tain, sababun nujul, kanawag sin ayat, amin, laong ta tumpukan sin mga Yahudi, miyaon para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin labay rin nga panggura-gura. Iwan in mga katan biya luparagbos panukas imbiya pangasubo nila Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangayo doon haon sin mga pakaradyaan amuin laungta in panghati nila, in pamaham nila, in yaon di laungta mapadyato sin Allah subhanahu wa ta'ala roon sabab
Muna in panggura-gura para aksin Allah subhanahu wa ta'ala inyan panggura-gura na hanagdak. Hati niya panggura-gura pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nimatong sila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam inagi piyag na Quran hikab ibn al-Ashraf wa jama'atun min al-Yahud qalu ya Muhammad in kunta nabiyan fa'tina bi kitabin minas sama' jumlatan kama ata Musa bit-Taura jumlatan fa'anjalallahu yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Sampai na paruhulan sin ayat. Naim mga ini hambuk ini daing mga luparagbos biya panukas at ini sa kaulaw laron haon bang kau manukas biya mo sin ini tiudlo intiukas mo yaon ingkatansin hinang niya puting bihanyan. Sabab hangkan mo siya tukason sabab mabaya kau imingat sing kasabun nalat. Wat malengkang kihahatihan nila ini inhinang nila ini asal bukom bunal. Sabab muna ingkatarangan sin pag nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyabay tahalom sing kitab nila. Kitab pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala maun kanila in Taurat iban sin Injil. Sampai in sila ini hangkan sila roon nakaratong nakapaghula mon pamadina yaon sabab sinbay tahalom sing kitab amin biuot nila doon piyagtuyuan minideng ha amin katanaman nila mon pa Madina karena yaon biyabay ta insipat sindak sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan iban biyabay ta insipat sin lugal haunu siya lumahil. Amin biyay talong niya in lugal dato nahlin. Hati niya amoy in lugal doon tiyutubuan sin hulma. Nahaw jaman waktu ito amunain Madina al-Munawwara in aun hulma. Nahal sabab yan, hangkan nabiyay taan kitarunan, di tuod makuyag in Allah subhanahu wa ta'ala atau kung siya makuyag, amin dumungog sin mga kabtangan amuin aun doon haon biya sa pantunsok na ini kabtangan yaon sabab in kabtangan mangiyan mga katawtay manguran inyan sukna hati niya di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dunguhon. Iwan di manjari pakayon si mga sila labi-labi na tuod amin nagdarawa in sila bariman labi luwa na to daming mga tao doonhan bang takitaon in sila maghihindo sin pag-akama sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagaaddat asal dahin hapanagnaan payad tuway pa siya naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala na in siya sarayaw-rayaw kabtangan magguwa ding hasimod niya. Iwan sin piil palangay niya ronhan o upihan singkatan si singuran. Yaon doon kanin sa raw-raw pangaddatan. Ang kanabiyay sin ini hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam ma kana fahishan wala mutafahisha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di magkabtangan sing kabtangan satu iwan wayroon ding ha mga palangay niya doon makasato ha manusia. Amuin buat malengkan makuyag in tao kimita sin amuin ini pil palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At iniring hakabtangan niya iwan sin pil palangay niya sisinguran si manusia ipagkukuyag si manusia makakita kaniya. Kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita long niya innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Inakuriak sin Allah subhanahu wa ta'ala magsampuna, magpadyukop sin addat palangay sa rayaw-rayaw. Na in nakadukop sin palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha amin asal kari asalin niya pagkamanusya niya amunain Quran mahamulya
amo ning pagyanunsin Aisha radhiyallahu ta'ala anha hawak to piya nga subuhan si mga kasahabatan bang biya din inadat palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inbaita si Aisha khuluquhu al-Quran. Nainyan katan babantuan dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala bang kita mabaya sin amuin makasingud ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bang unoy marayaw piyag marayaw sing Quran amo unin pa kayon na to. Uno-uno yung biyay tahlaw sing Quran piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala amo unin tangkisan na to. Hasupaya mahinang na to addat tabiat in Quran mahamulya biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nainyan mga katawte manghuran ha agama Islam. In tungod paparkala amuin lang kasiyukat si mga sila ini, si mga Yahudi, dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, na inyaon katantan, kaingatan nila yaon kaputingan. Sarab inyaon nakasusulat katan, halaw mansin, kitab sin Taurat, muna inkisakan mo sa alayhi salatu wassalam, wala yaon laung ta naka ini tampan bud kanila. Sabab sila yung nag-uulin sing kitab. Yung mga Yahudi. Amuin siyukat hamo sa alayhi salatu wassalam, yaon ti matarang katan halom sin Taurat. Damikian in kitab Injil, amo na impian na og harap mon pa ini Isa alayhi salatu wassalam. Sumakawa im mga sila ini nakalanduin kaabugo nila. Nakalanduin amuin gabilutan sinakal iban sinpikilan nila. Sabab doon na ini bukon amuin lang ta daaksin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin diha nila nagato. Buat malaingkan in kyuntara nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab ito, in mga Yahudi ini, iban si mga Nasrani ini, biasiwo inamuin dahanan nila. Amuin biyita dunhan, innal ladina yakpuruna billahi wa rasulih. Amunain, mga Yahudi, iban si mga Nasara. In mga sila ini, biyita di kato, halaw man sin kitab atau sin ayat, halaw sin Quran mahamulya. Muna, piyauna sin Allah subhanahu wa ta'ala biyita niya roon haon. Laong niya, in kaaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sami'an alima. Uno-uno in suara gumawa deng hasimud sinambuk manusia, yan diurungog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban kaya ingatan niya uno'y kaptangan gumawa. Salta giyanapan doon, laong niya, wa in tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Bunnal tuon, in uno-uno na, doon hayan, ini palahilon niyo, ring ha mga karayawan, iban hitapok niyo, iban damikyan, ini hipagmaap niyo, ring ha mga kakahinang mangi, bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, umaampun, iban siyain, kay na po niya, makakaos. Hati niya doonhan, biya kita simbiyaitaan, in tiap-tiap ayat biat batahin doon yaon, pagtawa kon siya, sirrul ayah, rahasya sin ayat. Bangunin biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala hapangnaan, aon doon hakahinapusan niya, pagtawa kon si mga sila mupassirin, sirrul ayah. Amin rahasya niya. Uno to din kamaksuran, may tasiyabot doon. In Allah ta'ala makarungog, sinbas bikabtangan. Sabi ito so ikaw mahali. Iban sin amoy in uno-uno kataan gumawa. Dahil halam sin simud mo yaon. Inyaon kataan, kaya ngatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang unuin, hibungat mo. Unuin lumahil ka niya. Nabiyita sin Allah ta'ala, in hitapok niyo in karayawan,
amin tiyatali niyo marayaw kanyo, iban sin tiyatapok niyo, iban sin mga sila amuyin makamaap dahil mga hinang mangi dunhaon in Allah subhanahu wa ta'ala, baying ampunon, baying maapun, ibanin siya, yaon kanya inggaos. Simaanan niya, yaon kanya inggaos, manjari siya sa roon doon, amuyin, laung tamamaus sinamin hinang bukod marayaw. Sabab Allah subhanahu wa ta'ala ini gaganta sing katantan pakaradyaan bihan iban nagbabaya. Naamo yadto. Naman jari doon hayan. In Allah ta'ala makakaus siya sin uno-uno na pakaradyaan. Hasabab yan, laung si mga sila amin labi impanghati rin kato tanyo bianakan Hasan al-Basri laung niya in pagmaap doon hayan sarta yaon doon kanya inggaos amin gaos doon manjari siya mamaus na inyan dahin ha mga nakawa laung niya sunnat dahin hatuhan Rabbul Alamin. Hati niya, dengan mga ipon niya. Uno-uno, inamuin pakaradyaan doon, hinang kay mumangi. Manjari masipakaw makapagmaap. Kaniya, biya kausin naka, ini kawa, nakalukat sin sunnat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, kita na kamusin, ini kakahinang si Mano si alam singgumi ini. Impangato pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagbanja halom singgumi ini, sa sumakawa, yaon din Allah subhanahu wa ta'ala, wala, dirihilan masisila waktu. Kalu-kalu sila makapagtawbat. Kita na kamu ini jimajato halawman singgumi ini. In kahula-hulaan halawman singgumi ini jimajato, wayroon saan lang taakon hula imbukon yaon doon haon di marakanin, kaanyayahan. Halawman sin tiap-tiap hula. Yari hawla na to, ini mataon kakitaan na to, inkaan niya yahan kakay ng si Mano siya. In Allah subhanahu wa ta'ala, qadirun. Makakausin Allah subhanahu wa ta'ala, mamaus kanila. Qadirun ala intiqami. Amin mamausin uno-uno na kakahinang, amin di niya kabayaan hinangon. Sabi ang lalangan niya. Sa sumakawa, masisiya roon. Indihil kato pangadjian sin Allah subhanahu wa ta'ala ron ini labi-labi na yung magkakasin sunnat niya amin di kita mamaus di kita umabjan kanila sabab in mangi di manjari lamuran subayra kita tumangkis dahil nga mangi na in mga ini katantan mabaya sila doon hayaon biyeta di halong sin ayat. Mabaya sila laung niya ini hinang nila ini biasa pantun dukaingon nila Tuhan iwansin amuin diak niya bihan haayat sumuno parmansin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusuli. Bunal to di mga sila nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nagkupur pa amin daaksin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabayaan nila amuin dukaingon nila in tungod harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Iban sindaaksin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ampain uno-uno. Daing hatuhan Rabbul Alamin, hiparani ha mga katandaak niya, simu dain katantan. Bangin Allah Ta'ala magdaak, amura isabyan ini pasampay sindaak niya. Di magdino in mga sila daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat malaingkan, bang unin kabayaan, sintuhan Rabbul Alamin, amo at turain akarun nila. Biya simpamu, ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Uno-uno, in hikabtang niya, amin hilagtik sindila niya, lumahil karungukan sing kita katantan, inyang katandeng hatuhan na to Rabbul Alamin. Bukon daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sabab insiya maguno sadya. Magpasawa sadya, magpatarang nga kato tanyo, bang biya din im mga kabayaan sin Allah Ta'ala rin na to kahatihan, siya im magpahati kato tanyo, magpaamo sininang. Bihan yan mga katotay manguran, haagama Islam. Na amo yadtuin, biyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Ingkabtangan nila, biyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami lang niya, nagparat siya mga kaibanan niya, iban nagkukupur kami mga kaibanan. Yurido na ayat takhidu bayna dhalika sabila. Biasa pantun doon haon, amuin hinangon nila tanda, bahasa inyon may nang nila tanda, hiyalop ha Allah Subhanahu wa Ta'ala hadlaw akhirat. Sininyaon biasa kaula-ulain Rasul sallallahu alaihi wasallam daak. Laung tasin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil panagnaan sin daak sampai pakahinapusan niya amunain pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyain sa kaulaw la inyaon hinang-hinang hadya sin daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bukun biya mga inyaon impuunan dahil hatuhan na to Rabbul Alamin. Naroon ay nipialahil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin insiya yaon kaniya in gaos in kaaunan niya pati maap sa sumakawa yaon day sab kaniya in gaos. Makajirikaw amuin ini doon hayan ibutang niya paununo kabayaan niya sa sumakawa di hadon niya pialalayam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia hasupayan do kaylo makabing paamin kasabunnalan amin sarayaw-rayaw piyagmarayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala haipon niya. Namo yan to. Naman jari doon haon, hamanga sila, amin bihad to imbaita nila, law niya in kami ni nagparat saya mga kaibanan yan, sa sumakawa ini kaibanan nisa, wala na mo piyagparat sayahan. Bihad to. Hangkan na, law taim mga Yahudi, doon hayan, na wala sila kimahagad, law tahapang hindo sini sa alayhi salatu wassalam. Wala sila kimahagad. Iban di sila kumahagad sin amuin ini panghindo sin Isa alayhi salatu wassalam. Iban panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagkupur sila ha Rasulullah iban kan Isa alayhi salatu wassalam. Amo ni mga Yahudi. Im mga Nasrani na in sila longta nagparat sila kan Musa alayhi salatu wassalam sumagawa nagkupur sila hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na indua ini longta karwarwa amo na Yahudi iban sin Nasrani amo ini sambil longta piangayo singkitahinang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hakatan sin umalup patuan Rabbul Alamin mangayo pagpatilibun patuhan Rabbul Alamin deng kakahinang sindo at tumpukan ini amo na yung mga Yahudi iban si mga Nasrani yan kawakan na to Suratul Fatiha amuin lang niya ini ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ya Allah hidayati kami paamuin dan si mga sila kiarilan mo nikmat kaya tukbalan mo sin nikmat. Nikmat agama, amunin agama Islam. Sa lago-lago nikmat na kaliuray nga katan nikmat. Karena in nikmat pag-agama, amuray maramo pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkatan sin nikmat ni maog maripagumi. Doon hayan, amin parsukuan sing kitari halaw man sing gumi. In inikatan maunura. Malanyap day ni makadha kumi maway. Imakapinda kato tanyo, amurain pag-agama na to, amin piangangayo na to doon, amin siratal ladina an'amta alaihim. Amin kaya dihil nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga sila nakauna rin kato tanyo. Ghairil maghdubi alaihim, kita kau. Ya Allah ay mo kami hidayati pa mga sila piyagmumulkaan mo. Isim piyagmumulkaan. Amo ni mga Yahudi. Waladhalin. Iban sim mga sila laong hapag-agama. Sabab yung mga Nasrani
in sila di mag-ingat sin daakan sin Allah Ta'ala sumakawa maghinang sila pag-aakama amin tiyali-tali nila hadya. Doon hadya aming kabayaan nila. Nain yan mataod sanday sabkato naghihinang sinamuin tiyali-tali sa jabihan way kabaakan mahalom Quran way kabaakan mahalom sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya nahinang sa pagtuyuan sin tao hinangon. Inyang katan hinang kalaungan. Nabangkaw himinang sing kalaungan, wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtuma. Di tayo maun sin Allah ta'ala yung patiha mo. Basahon mahalam sa bahayang mo, bang musyo sulang da yung patiha yan, di tayo maun sin Allah ta'ala yung bahayang mo tuan. Bihan, in subay, paamuhon na to hinang na to, pakugdanon na to hinang na to. Uno-uno hinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sunnat niya roonhan amin subay kitar ihiminang sabab wala niya na hinang. Nabangkaw himinang siulang mo siya. Hati niya bang mo siya siulang nagpupur kaw kaniya biya simbyeta di halam sin ayat ini yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Wa yuriduna an yattakhidu baina dhalika sabila. Bahasa maunihi pang daawan nila dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nari da mahinang yadto sabab sin hikaato nila pa Allah subhanahu wa ta'ala yadto na miabutin waktu tanyo kanapan na to da waktu duka inshallah subhanahu wa ta'ala sabab in nakawa na to doon ha ini laung ta ini tu ayat da. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ganapan na ito waktu balik sabab yari roon na katantan amuin kaanyayahan sin mga sila dua tumpukan ini na InsyaAllah subhanahu wa ta'ala waktu balik manghumbay na ko kanyang katan aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين